Görünüktүү санжырачысы катары жакшы билишет. Сиздин жаш кезиңизден ушул күнгө чейинки басып өткөн даңгыр жолуңуз, аткарган үзүрлүү иштериңиз жана эң зор адамгерчилигиңиз биз үчүн, айрыкча жаштар үчүн баа жеткисүү үлгү. Сиз көрүнүктүү коомдук жана чарбалык ишмер катары гана эмес, кыргыздын адабиятына жана тарыхына тиешелүү салым кошкон инсан катары да эл журтка белгилүү болуп калдыңыз. Буга сиздин акыркы жылдардагы ушул багыттагы бугу эне Арстанбек акын Көкөтөй чечен жөнүндө чыгармалыгыңыз ачык күбө. Филологиялык катайын билимиңиздин жоктугуна карабастан мындай чыгармачылыкты жаратканыңыз сиздин нукура талантыңыз, чыгармачылык дараметиңиздин күчтүү экендигин тастыктайт. Мындан ары да элиңизге кадырман ак эмгегиңизди сиңире беришиңизди каалоо менен чын ден соолукта болуп, узак өмүр жана бактылуу дөөлөттүү каарылыкта жашай бериңизди тилектештигимди билдирем. Кудагыз жана илиңиз Жолдон Саламатов, 11 октябрь 2003 жыл. Калды. Бул Жолдон агайыбыздын өз колу менен жазылган, сизге айткан салам дуасы куттуктоосу экен. Эми ушул Жолдон агайдын үй бүлөсү үчүн ушулардын сөзүн куттуктап, биздин айтпегирчибиз дагы бир куплет ырдап берип койсо. Тугандар, бу атамдын дагы бир заданиясы бар эле, сөз айтыш керек болчу. Бу Мукаш атама атайын арналган атамдын атынан бир жылкы бала бакырабыздан, бүтпарыбыздан, үй бүлөбүздөн. Бул жакын эле жерде байланып турат. Азыр десеңиз азыр эле алып келе коебуз мына орто сазда. Сенге чыккан торколу тоюңар кут болсун. Бул эми 80-ге чыгыштын өзү эле чоң бактылуулук. Бактылуу адам 80-ге жашайт. Бактылуу адам жанагындай бүткүл ага тууган эли журтунун кадыр баркына ээ болот. Ак кысматы менен, байлыгы менен эмес. Ушул ак кысматы менен, адамгерчилик сапаты менен кадыр барктуу, дөөлөттүү
Qарлықты өтіп атасыз. Мындан арыдағы ушул кадыр баркыңыздан бийиктеңиз, төмөн болбоңуз. Ошонун баары өзүңүзгө кут болсун. Анан эми бул жерде айыл өкмөт башчылары бул киши менен көп жылдардан бери чогуу иштешебиз. Баарыбыздын эле тең тушубуз мындай караганда. Анекдотторду айтышат. Башынан өткөнүн айтып берет. Каженде машинасы кетип калып, жол тосуп, чуркап жүргөнүн айтып берет. Анан эң негизгиси ушул жакшынакай акыл эстүү дөөлөттү, карлыкты берсин деп батасын берип коет. Ушундай бир ак көңүл, адамгерчиликтүү ар бир ушу биздин айыл өкмөт башчыларынын башына келсе экен. 80 жашка чыга албай өтүп кеткендин баары. Анан бул Мукашеке bir asıl adam, abdan çıkan adamlardan biri, abdan kadır barıktуу karılardan biri ekenin bana bugün de görgösüp atat. Anan jana bir Molda Ahmatыр aytып idi, emal bolat da jaş kesinde olsa gerek. Болгону 70 жашта экен анда. Анан эми сизге балдарыңыз бир чети, кызматташтарыңыз, айыл өкмөт башчыларын ар бир жуманын экинчи күнү чогулушка чакырат акимчилик. Мукашеке биздин арабызда отурат. Кызы жана кара сумка колунан түшпөйт. Ошондо дагы балдар ант келе, минт келе, акимдин ачуусу келсе окуй жумшаргыла тиги акыл насаатын айткандан тайбайт. Мындан ары сиз 100га чыкканча биздин алдыбыз 80ге чыкканча, артыбыз 50ге чыкканча деле биз менен боло бериңиз. Жанагы сөздөрдөн танбай. Анан эми бул жерде айыл өкмөттөр чогулуп туруп bir atты konvertке batırıp alıp kelgen eken uşunu minip koyunuz emin. Урматтуу туугандар, чыгып сүйлөгөн туугандардын баардыгы Мукашекеге жакшы карыл сөздөрүн айтышты. Бул киши ошого таттык туу киши. Анан эми Мукашеке көл деп айтышат да. Ну көлдүн да жээги бар, Мукашекеде жээги жок көл деп айтышат экен. Анан жана Молда Ахмат бир кат жазган турбайбы? Жанакы Россиянын бардык точкаларынан 60 аялдан кат келип, сүрөтү менен, размери менен жазган турбайбы? Эми ошону көлдүк кылып, жана 20-кага алдыдан 3төн аркасында бирден бөлүп бериптир. Мына көлдүк ушул жерде жатпайбы? Анан эми Мукашекенин эми айтып отса эпизоддор көп. Жана буйручуктан да көбүрөөк эмелери бар да. Бул ишинде көпүрөөк кирип кеткенин айтайын Мукашеке. Эми айтпай эле коёюн, уят кылбайды. Анан эми Мукашекеге Түтөм айтып кетти, кандай кабыл, кандай жакшылык айтсак баары да туура келет, деп келет. Манакей 100 аша жасаңыз, жеге менен аман эсен болуңуз. Ошол эми балдарыңызды жаманчылык көрбөй, ошолордун рахат сыйында жеңил болуп жүрө бериңиздер. Өмүрүңүз узун болсун. Дайыма ушул Тасторконуң алдыңыздан кетпесин. Рахмат. Анан эми айыл өкмөттөрү да байт, ырдатат да. Анан могу жерде жакшы кызыбыз бар экен. Ошо ырдап койсун. Kulağına 60-600 som sayıp atar. Otur kut bolsun. Kımbattуу agayın tugandar. Men süyleyин degенделеге болом. Бирок аты Мухамбет аалы. Бакөкөтө айткандай, пайгамбар менен аалын атын кошо койгон киши. Мухамбет аалы деген касиет бар. Ошон үчүн. Эми Мукашеке өзү көрөргө комсоолго менен көтөрүлгө оор киши. Бүгүн жанагала мактап атабыз. Мен 45 жылдын эмес 38 деп учуруп ийбели деп. Борон читнур бар. Калганда уста сен дейташ, кайда калат мен дейташ дегендей. Эми жерде тойду жана мактоо жетишти. Анча-мынча тойдо тамаша, күлүп, кемчил жалгыз Кудай таала деп экен калганыбыз да бар. Анан Мукашекенин бир жакшы жери улуу менен да кичүү менен да тең туш. Тугаса ал эркиясы бар киши да.
аябай тамашалашабыз. 87 жылы 15% айлық көбейтіп қалды. Советті Қырғызстанға шығады деп. Анан қачан шығады екен дейді. Госбанкаға барасам бұл кіші, 3-4 кішіменен тұрып. Ибраев Қуанышбек шығып қалды, ол Госбанды құрады. Ал ұшыра шығып қалды, кетем дегеннен айттым. Бұған 15% айлық көбейт дейді. Бұл сен ақша өлім чоңысын білесің кетсем жоқ дейді. Мен тамашаладым қазекені. Тоқтан шығып дейді. Барлық пункты жақсы екен. Bir punktun açar eкен dedim. Ağanda eken değil. Özünüz 50 gramdan geç, 61 tonla var. Yemeğe şaşpaya otur. Bundan arı kişini kilget tartmak çatılı tamam oldu. 50 büyük konan kişiye sekreter maşiniskan yarmışlar dönüldük. Soğuştuğun vaktinde 25 yaşında Eylül çıkmay armiyana varmay kaldım. Eylül'ün ayarları 70 kişi çıkmazdı. Bunun şeyin erkek Eylül çıkmay demişti zaman attırıldı. Bundan daha bir iş var. Tuzlanan balıktan aldınız. Bir yaş piva, 3 komisya. Üstelik tarazlar yaptık. Tuzlanan balıktan yeseniz, sulu sayısı pivadan yesin. Anan yukarı bir şeylerin tuvaletke çulkava dilge düşüyor ki. Ya baktım bitirsin kalmaz. Bir tamaşa kıldım. Anan bu kişi tamaşamız yakışırıp durdu. Anan da bir günü hem köp tamaşalar var. Acaba Muhammed Alay Turatbay'ın Bakın Kadırva degen İda'daki yana teylegen sekreterli. Kapelizgin ayağında birinci maya karata bir mayramdın bolgan jasalgasını aytıp anan narın şahar ötüp andan ginten şanrayan ötüp Hırıtыстың көк қашқан машинесіне Тяншан районда çoğun jasunu jazalı. Şahardan Tяншан rayonu geledi deyip. Anam bitti önce de şöyle günde sözmerde korkuyor koydum. Aytınız size bakın kadrımla. Tяншан rayonunun birinci jasının eline zartçılığı var. Ya Tяншан rayonu geledi değil. Biz başka türlü tanımladık dedim. Kandan gerek. Yetki şarkı, yetki gerek 3 şarkıyla payla. Peynirin kalsın ayman bakıp takip. Anam benim adı bakıp getirip böyle Tяншан rayonu değil mi? Silvan'ın yanına geldiğinde aytam. Başılar oğuzlar. Şöyle. Kendi teknik kadar görünmezsen, moğun bası yapbelenler. Müşahın toya ve yazıcak şahsılık geçir. Ankenin canan alan Maktoğlu da döncelan Maktoğulak şey, bir şey Maktoğulak aşağı. Adam bir gün eder şunları tamaşarırsa kayıp kaldı. Vay seni takırlama asıl var gökçür. Senin bilsenin şu muhakkını değil. Anam kimin oylanı tuğraydı koysun. Yok, ayrıydı. Yaman ayarının ismini taktı öyle mağdasın değil. Hoca canan ayırır bekin sana taktı. Alacak şaykır. Yemeğini bir zolotun ırkacası neyimden kılıp değil mi? Buluk bulaymış üstetteydi bu. Emeğinden ki şu yerde oradaki çoğuntayda yapı gezgeni bazı canlı ağır olsun etti. Yapı dileğini ayıttı. 80 yaşlıgınız olmaymış. Bula verdiğin yaşlı varlısı öyle durur. 84'e çıkan kişi şariat boyunca 1000 aydan cizim görür. O sonunda tiki cinleri cengi tiki Mukaşak'a 84'te koysak da varsa da sözsüzlük tiki cinleri piyasaya çıkarır. Yani can kliyentin kağıl olsun. Eldin tilegi. Özünüzge
байжеңізге, оğul kızlarınızga, gelinlerinizge şu bağrına tiysin. Oğuldun urmatın görünüz, kızdın sinatın görünüz, gelindin kızmatın görünüz, baldardın uvay urmatın görünüz. Kırgız'tın jakşı sözü var, ulgaygan keste naavattu, salavattu, uluk qarya bol dep, oşantip döletli qarya bolunuz, baybiçeniz döletli baybiçe olsun. Ana neyse bunun bir jakşı yeri oşo murunqı qayın jurtun bar menen katışat. Oşonusu jakşı, antkeni şu qolduktuların bit eskerip turat, anысы адамгерчилик. Эмне дейбишим болгон ушул Мукашакеми баягы көп тамашанын анча-мынча сыла айтылды калганында бир кечеге келсе дагы айтабыз тамашаны экинчи тапканым карыскан бар, карыскана берем. Экинчи тапканы карыскага берем, карыс берем бирөөнү. Үчүнчү тапканымды talağa çaçıp suğa salıp yemin eкен. Kanka geldi açsa tavuşma eкен. Onu kanday dep çekmeli almay. Gayrı vaazını verip. Biz geç almaya koyduk dep elini özüm çakıradı. Onun aytadı. İşler kolda var için bu yaş o şarttın eldin ol soğun jakşı çıkmagany. Men tapkanım 3 köbelem degenim. Birinci tapkanımdı karıskama verem degen, atenem beni bakkan, oşal bakmadım, karıskadan kutladım. İkinci baldarımdı bakmadım, karıska verip atkanım oşal. Üçüncüsü, suğa sal talağa çaçkanım, desilerden salıngan emes be. Oşu salık köp bolup kalıp meni jakşı tanıp etpesine degen eken. Oşantip kancıgılıp kalgan eken. Bul emin jalpı Kırgızdın özünün okum-tukumuna tiyişili nerse. Mukaşaka toyumuz baysaldı olsun, geleceğe keng bolsun, daima jakşılık bolup tursun. Uşul turgan, agay turgan, jalpı var ardagı el yurt menen topçulukta bolgula, molçulukta bolgula, berekeli olsun, tınççılık bolsun, imandılık, ıntımaktılık bolsun. İman menen ынтымак bolsa akıl oşonun yanında bolat dep karılı aytçım. Emi barыңarga kelgeniňe çoň rahmat. Kağda söýdüm bary, emi turmuşka işin assın dep. Barıňızlar daima aman bolgula degim gelet. Mukaşakem kapı oldu. Ya. Kapaçılık yok da. Kalkan tamaşanın sözü söyleşiyoruz. Sıylaşıp kadırla. Büyüdüm bir gana büyüdüm. Ay büyüdüm çok. Ay. Ay büyüdüm ay gana desem. Ay büyüdüm çok. Yüreğimdün kanarı. Başında. Kazıbek aydınlansın mı? Kazıbek aydın. Muhammed Bin'den atası Kazıbek'te çok akıl çok tökme. Ayaklarını eski çıktığımız bir de cütük.
алдыдағы айтқан жолдастардың бардырken ошо жүрөктөн чыккан бир сизге жакшы тилектерди айтып окшойт. Биз да ошого кошулабыз. Биз сизди ушул кийинки мундагы да кызматкерлерди дагы жакшы билебиз. Ошол жакшы сыйлайбыз. Анан эми мына бул жерде бүгүн ушу 80 жылдык мааракеңизди берип, ушунча адамдарды чакырып, бир могу жерде мына балабакыраңыз, неберелериңиз бардык тең отурушат. Мына Жаңгарат, Халида ушул Каракөлдөн бери кетишип, ушул атамдын тоюнда бир кызмат кылып кетсек деп, жолдошторун ошо иштешкендерин алып келишип, ушул тойго катышып атышат. Ушул балдардын убайын көрүңүз, ушул неберелерди колдон жетелеп, бир бактылуу кадрлардан болуңуз. Анан эми башка сиз айткан сыйкалган адамдардын бирисиз. Ахматбек агам менен Мончого барып, анан Мукаш экем өзү дабымды жышы берчи дептир да. Анан Мукаш экемдин дабысын Ахматбек агам бирле тартканда бүтүрүптүр. Анан бул киши Ахматбек агамдын дабысын жышып киргенде теңине жеткенден кийин кой биягына акча төлөбөсөң сенин дабың меникиндей төрт бар экен деп Мукаш экем ошо дабысын жышпай акча доолаптыр. Анан эми Мукаш экем чын эле ушундай бир жакшы жүргөн, жакшы эл сыйлаган бир аталарыбыздын бири мына бул жерде мекеменин жетекчилери бардыгы тең сиз менен сөңгүлөш болуп чогуу Мамбет аалы баштап бул жерде жүрөбүз. Анан эми Молда Ахматбек эки куплет бир окуп коем деп атат. Таланттарды дагы кошо кетпесе. Эми байке туугандар билесиңер, мен тугушмен агам болот. Агым батарбыз. Эми бул киши жөнүндө сөз болсо айтып бүткүсүз дастан. Романтика. Баарыңыздар ушул кишинин ушул 80 жашка чейинки билген, көргөн билгендери айтып, чекесиңер айттыңыздар. Ээси болуп, балдардын көзүнчө биз бүгүн инжердин алдында өткөрүп аткан ушул тойдун келген бир касиеттин бири ушул кишинин өзүндөгү бир ниети, пейили, алдагы жолдоштор айткандай чоң касиеттер ушуга алып келсе керек. Мен ушундай деп ойлойм. Эми байке, ылайым бар болуңуз. Ылайым бар болуңуз, ага туугандын ичинде ушул отурган бардыгы сиз жөнүндө келген адамдар ылайым элдин ичинде жүрө бериңиз. Чексизге бакыт карайын, чексиз өмүр карайын. Азыр чөбүрөлөр ниетиңиз ак эмгек, өзүңүздүн бир чоң касиеттер. Аман болуңуз. Урматтуу туугандар, биз бул мекеме жетекчилери Мукаш агамдын ушул торкол той менен куттуктайбыз. Мукаш агамдын ушул төмөн түйшүктүү зор эмгегинин үсүрү астыңыздарда көрүп атасыздар, берилип атат. Анан Мукаш агамы мындан аркы бак дөөлөттү карылыкты каалайм да. Анан мен сиздердин жанагы могу жерде чуркап ушул тойду уюштурган уул кыздарыңыздарга, келиндериңизге чоң рахмат. Уулуңуз менин досум Жамбылов менен ушул Кавкага чоң рахмат. Болуп калды. Азыр могу жерде конверт тапшырат жолдоштор, ошонун ичинде тизмеси бар. Эми Мукаш аба, Аяш ата деп айтсам болот, дос деп айтсам болот, кайнага деп айтсам болот. Анан жанакыны меники эмес болчу, Мукам жөнүндө сачный жанакы автор мен антип айтпайм. Сиздики башка Мукам
Бұрышта отырған кіші көрінмеді, мені қошып қойды ұқсайды. Ендікі башқа. Әне құтман құрақ құт болсын. Біз кішіне турасы жүріп қойыңыз, көңіл қалыңыз. Екі шығым болып қалды. Дегенде біз соғылтқанда мені дағы башқа бір автор болып кетішіп, бір шығым болды. Қайда айдауыз кеп сұратып алып, қайда айдауыз кетіп, қайда бір ат шаптырып атып, қайда ақсы соғылтып, қайда қалпа қалып, қайда бапқа қалып, берден ше, шыны еске алыңыз да, ертең қора қолдағы жосып бұл, аяғында бір демейтіп қойыңыз. Районда çoğu жүрбейбіз, біз қант шықпай қойыз, біз қант бермей қойыз деп ше. Анан бұл жерде бір қыл құйрық бүгін тұрады. Ертеңгісі біздің класском дағы қошып, анын ашады, аке. Кішіне бағытын тұрады, бияғыз. Анан мұны қалпағыз, өзін тапшырып қойыңыз, бап келіңіз. Жерден көрінгенден тойды, көрінгенден қарсы сұраған жаман екен мұқаш әке. Жерден шығап керек алып, берші дегенше. Анан еме, андан башқа мына бір райондық ақсақалдар сотының төрағасы болып жүресіз, ардагер төрағасыз. Райондық кесіптен бір бетін беріп атабыз. Баяғылардан башқа неме қылбай, только баяғы асыл кештемедеңізді, және елге боқ жедіргеніңізді, тияқ-бияқтарын барын еме қолда тұрғанда ұматым қызматын алсалар, бірақ өзі қолынан пайдаланып, ақш барын қарабатта, тегінде яспамына ястапшы, бір бетті іске бердік. Жақшы бір сөздеріңізді өз ортасын бардың айтып бердік та. Анан кейін ерде жайдан бері сөз болды. Мұқаш екен тойын қанты өткөрөз деп райондық екеме жетекшілерші. Елді мартыңында бай иттің ұлы бай барақта ат беріп атады. Тияққа бардық, бияққа бардық, ат қалбай баратып тұр. Анымен Мұқаш әке, шулоң болып тұрады да, Мұқаш Найманбаев атындағы райондық ардагерлер кеңесі деген өзіңіздің қолыңыз тұрады да, ешкімнен сұрабайсыз. Бұл төлкі қарақ. Анткені сіздерге ештеңе ешкім болған жоқ. Осы жағынан еске алсаңыз, бір сессияға бізде сұныс кіргіземіз. Ана бір ердің отырып, жана Мұқанның айтқаннан кейін сүргөй қалдым. Анткені жана қыздың авторы мен емес болчумун. Апабыз менен бири күчүп, алдыны көздөй тырмышып, тоғотпой тұрмыш тосқолын 90-да 90 келге чықты. Мұқаш әке. Жеңебіз менен бири күчүп, 100 жашта қарай тырмышып, жүдөгөн неме дедірбей, 100 жашта 110 келге чықты. Ушуга көп оролу, бұт болсын тойымыз, бар жақсылықта көп отырөлі. Мекемелердің атынан окен ырнап қойсын Мұқаш аға. Сізді құттықтап. Теге қуат жөнелі класс комында бата, жаңағы ақчастың алдырып жүрген ұшы бар. Мұқаш әкем. Мұқаш әкем. Сіздің көрінгеніңіз бар жаңағы химияның бірінші түптөделе деп. Жана Сейіл Бұлақ Айдын бұл кішінің атында қойылды сеғілі 60 чалқасынан түшіп елі тақыр қаршы болып жүреді. Бұл біздің жер болып ішіге қандай дейші. Анам бірақ негіз ошоны еске алып қойшымыз керекті. Ошо Сейіл Бұлаққа бір домбадан сүйреп келіп, анан ошол жердегі селоны кіші түптөген. Анан эми муну жолдоштор 80 жылдыгында кеп кылып кетти эле деп анан кийин эске алып ушу кишинин атындагы село кылабыз. 60 мурун Тилекмат аке, Сарт аке деген бар экен, Мұқаш аке деген бир наам бербейли деп жүрдү эле 60 бүгүн сүйлөй албай калды. Анан бул кишинин бүгүн тоюнда бир куплет ырдап берели. Бүгін кеч қандай ғана рахатту, өмірге бұл келгенге салтанатту, қошылып қомыз менен ырдап жатсаң, сен маған аққу болу
Tangır kaldım ay, tangır kaldım. Rahmat. Rahmat Cantaverich. Deme, buna gördünüzler mi toydun eğleri katarı rayonluk mekemelerini güçeye başladı. Buna oken da kadar bir kupletir da türemdim. Urmatlı oğanlar, eme Akmatbek, Nadırбек atağız жақшы Mukaşkeme ırjastır. Tarınasın erke balaça, tartışıda yalı yüzümüz. Aybek, tarınasın erke balaça. Akmatbek atam jastı, Mukaşkem oğlan jastı. Karasın bugün top geliyor. Akime gel. Açın girip önün kumsarıp ayanıştım ağacılmayıp kızdım barıp men dep turgansın Mukaşkem kızganasız nege munçalıp kızdım barıp men dep turgansın Akime gel. Kızganasız nege munçalıp Aytbek, canım suygun canday güygünüm Jaktıramın jaynap gülgünüm Jetpedin gomaga degenge Tövüm gökke jetip жүргөнүн жетпедиң го мага дегенге Tövüm gökke jetip жүргөнүн Rahmat olsun. Demese urmatlı mehmanlar hazır bir 5 minut antrak kılıp durup andan keyin tamakta dayar bolup kaldı. Hazır hem o aksakallar da var, bir antrak kılmasak içine uzarıp da gitti. 5 minut antrak.
Apanardı tart, apanardı tartsın, iyi. Tartsaydın, atalarını da tart. O gemeke. O gemeke. Yer veren istersin. O gemeke. O tartsın. Bu apalarını tart, apalarını. Apalarını tart. Enelerini tart. Bir tuğanda gittiğim bir tuğan adamlarım. Cama kemkande adam eder. Men morganımda çok var. Tuğan bol güçlü. İnşallah ölçü verirsin ki itimana eylesin. Bu kısım öyle de öğret. Basıkta da kodana kadar atar mı?
beken, yaşıl beken böyle gül, böyle gülümdü. Tütsün gönlüme oğruldu, kışkadan çalgıramın ömrüne dilverinde vay Hurmatlı memurlar, bizge dahi özü geçikten Paşaken'in cami diyen oğlunun dostu, Kırcağ'ın inisi oğlu, Ayaşı'nın üzerinde özüskün kulunuz, Kasır Hurmatlı ağayın tıranlar, aksakallar, Özerbayış Denur Sakalı, bir yürgürüm, yer kalam degemin, kendime şartım varla, aynı var. Kırmızda el tutakkandan etmek ken degen söz bulun. Anan antar, usutu kantalaşa başlayın. Size sözü yankanda korkulu koyuyorlar kızlar. Kızmatkılık, şehirlerden oturgan sizden, Jaksana başlarınızda, kurdaşlarınızda, aldarınızda dostu uzatkanında memillet olacak. Bırak, benim şartımda bile çok aynalaştım, hazır gelip kaldım, sizden daha geçirmişler. Hurmatlı kayıtlılar, Taşların Bayış boyunca adresine, ben öyle ayttığınızda adresinizge, sizin adresinizdeki жақсы сөздерге. Mına men aytıp koyuşum gerek. Sizdi birinciden Canbek'tin dostu katarı, ikinciden ayıldaş katarı, üçüncüden siz menen kol karmaşıp 3 yıl çoğu rayonda kızmattaş bolduk. Mına uşul 3 tarafından teң men siz menen birge жүрдüm. Uşul 3 nersenin içinde men sizden начар жағыңызды көре алған жоқпын. Бирок адамда начар жақ боло берет. Анча-мынчаңыз бар, аманы эл чоочун токтогулдук туугандардын көзүнчө айтпайлы кой. Анан жакшы жагыңызды айтайын. Анткени алдыда göç baratат dedi. Yani ne ойлойм, кыргыз көчмөйдү калып, мейли көч баратса алдыдан тосуп, бир чин чай берет экен десем, жок, аксынып туугандар көч барат Бишкек кезде. Анан ушул жерден эми Кудай сактайгыр, ал жерде бою сакадай болуп, бою саралтын менин агам жан болот байкен бар эмеспи, жан караш байкен бар эмеспи деп Kudaydan жақсылығын тілеп, анан өтіп қазірге түшіндіңбі деді. Мен түшіндім дағы баяғы Kudayдан әмі жақсы тілек тілеп кетіп қалдым. Мына сізден ұлыңыз. Ошы жердегі көштің алдын тозып, елшілікке бір қызлерін келтіріп, анан қайра
eski konuşuna kondurup koydu. Bizim aksılık tuğanlar. Buna oşondan beri, oşonda içki işler kızmakının tüyüşüğü kanday ekenin uşu jerde oturgan buna Baktıgulov degen Turgashimiz oturab. Agışı milisiyanın polkovnigi. Uşu kişi düşmep. Yok, generalı geçip koymuş, bir içinge tüberletip koydum sizde. Buna oşol tüyüşüktü, buna Cangaraşpayken hayrat tarttı desem, ben жаңыл çıkarım. Şunday balаны tarbiyalagansız. Endi menin dosum bolsa, dosum kiyim dep surayt deyipsizler. Anam men dedim, dost. Anam endi Cangaraşpayken, Jambolotpayken bolsa, şunçalık aykөл balаны tarbiyalagansız. Балдарыңыз қатап кеткенде де бақытыңыз қандай деген. Шындай сіз адамсыз. Сіз балдарыңыз менен сыйлықтарыңыз керек. Бүгінгі тойды сіздер көрген жоқ болушыңыз керек. Мен де қосымша мынаны келдім. Жақшырақ тура деп тұрсаң, ушул қариялар кеңешіне қайрылғым келеді. Айникова, мына Қалдаев башына отырып тұрсыз. Наске Yüzünde Avakirova Taşbalatmayken beş parmak anan dileyeceksiniz. Asakem oturak Kaldayev güzelde. Uşul ayıldaki ıntımaktı çakırgan sizlersizler. Kırgız elinde aytıkan karısı vardın ırısı vardır. Sizler var göster bizden ırısımız var. Anan karısı vardın ırısı vardır. Böyle biz işleme koysak, buna benim kurzaşlarım güzel oturak. Anda bizge dağı tüyüşüktün kömü moyuna değdi. Oşun için sizlerdi cengildi jelden alıp orunuzda oğur cümleti konulardan alıp cengillerdi jelden alağırdan biz olalım. Anademi ben böyle söylep koydum. 70'ten aşkanlarının barlık toylarga gelip bu adamları. Anademi Taşkalma Başka apama ala gelgen koşulçam var. Oşonu ke bizden bilgilerin ardından bir argımak. Mukaşlayman Başka ötken 70 yıllarında bir miyat kiyle bergende kayıpkanda zarı çeksinizde var mı? Anam işkekte yaşak işine karşılıp duramı miyat kiyle berdi 90 yıllarında başlamı. Sizler kandattırın. Mukaşlayman Başka yerinde cihin alışta bölüp de koyucuların sevgiyeler zaten çöldüratırım. Hele uşakta buna karaysan, buna apamlar, altın atavay, buna böyle kasiyetli karıların, ataların atap, anan bizler için atavay, ben apaların ülelerim oturayım. Ben sizlerge varınardın altınardın atavaydı, sizlerge adına inekem degen ırdı aktar verelim. Aytbek Muhammedovich Kiyaq bilen Oşun Mukaşlayman Başka'da yine kırgan boş gerek. Anam ben apama da karnayman. Gördüğüne caşo bergeneneken Baskan yolun bir asla bereken Can gitken tatlar kaçıdan Kayrak gücü vasta doğu deneken
Çayını koyup kichine kol çağıp koysanız bolboy altını. Abırlar deb aytmayda basıp kettiniz. Endi qazoga sanishni tosini olib qo'ysangizdar, bu tamoq bilan o'zi da ushunmay olga kelib qolibdir. Vaqt qo'ysa. Doktor prezident tömendegidey boldu da jana çoğ apalardan ırdagandардын эң мыктысы болуп Майрикеева Курманжан эжелдаптыр да ушуга приз. Анан могу мен айтып атканда ошол аты чыккан киши туруп коюшат экен, ырын эстедиңерби өзүңүздөр? Эмне деген ырдыр дагы? Ордундага туруп коюңдар, көрбөй атабыз. Şuga apar berip turганга. Tursaңыздар. Можага туруп турсаңыздар. Жакшы. Анан кийин мукашатабызды алым кулакеге. Бапак жасты деген бапак мен жас. Кана эмесинде анда бапак жас болсо да каналары бапак көрөт. Андан кийинки жакшы чыгып сөз сүйлөгөндүгү үчүн элдин Bundan başka da prizler var. Hep burçta oturan Mukaş Atam'ın ayaşları. Anahtar. Andan keyin daha Tunç Unçukpay oturup verdiler, Ayşe düşe oldu. Sözlü jakşı oturup deyilip, arı beri basıp, ötünüşlerin ayağı son deyilip, jerger bir sıra ırdap, rayonun atından söyledi, Cantay bari işke. Koydusu olmay, ulan kara köylükler sınırlanan Geçivara mınday oturuşu caniride mınday otursak tümü koyup damastan
Şarıqtap taң atqancha ün басылбай Алтын сендей ойды билсем Ардайым сені биліп жүрсем Елесің ақмаралға оқшып кетер Үздақтан күліп жүріп шыға кетсем Үздерден күліп жүріп шыға кетсем Рахмат Бақыт рахмат. Бақыт қалыс жөрімен председателі болды ұқшат. Bir daha kişi kapı olmuş gibi. Kaldırması. Hazırkı şu sonuna çıkarın aldığında жақсы сөздер, тілектердің бары Мұқашекеге айтылуыменен şu Мұқашекенің жаңағы балдарды тарбиялап өстірген ушул уулдары, кыздары, келиндери мына бүгүнкү тойдун ээси болуп отурат. Анда эмесе ушул сөздү Мұқашекенин уулдарына берсек, жан болот, жан келип. Андан кийин Кудагыбыз Базия Гамба Кудачабызга да приз бар экен. Қана, жамылы, қыздар, келіндер, çoğu. Demek söz açacakşı, size de tilektim bardığın kavul olsun. Jekeli uşul atama kalan жақшылықтың бар жекелеп мен атама емес, өзім атам отырады деп жақта, башқасылар осы отырады. Айтанын жақсы қалдыр отырады, барыңыздар тиешелі болсын. Біздің анша-мынша атамызға арналған 80 жаштық белегіміз бар, ошоны тапшырып қойдық тағы. Анан ушул тойду биз эми балдар көтөрүп атабыз, антып турат жеңдер. Андан чоңураак белекти сиздер берип атасыздар, тилекти айтып атасыздар, ошол кабыл болсун. Ошон үчүн биз балдар бүгүн сиздерге барыбыздан султан үчүн сизге бүгүн таазим этебиз. Чоң рахмат сиздерге. Эми урматтуу туугандар, урматтуу достор, урматтуу ушул жерде бизден кийин кичүү индерибиз, карындаштар, балдарыбыз турат. Биз атабыз менен сыйлыктанабыз. Биз менен кошо ушул нарын эли, менин досторум, туугандарым бүт сыйлыктанат. Бардыгыңыздарга тилейбиз, ушу биздикине окшогон атаңыздар болсун, ушул аталарыбызга, апаларыбызга өмүр берсин, элибизде тынчтык болсун. Ушундай жай дасторкон жакшылык үстүндө аман эсен жүрөйүн. Атам айтам, разымын деп. Генералдык директор болуп турганда, олтосун кетип баратамын. Үчүнчү жолду атам чаптырган. Ушунчу жолду атам чаптырган, ушул жолдон өтө атабыз деп. Себеби ортосун капөсүндө биякман кетип, анан акталаман кетчү. Атам чаптырган жолду 63-жылы. Ошол жолдон ортосундан тикесинен бөлүп чаптырыптыр да, ушуга чейин ыраазымын. Экинчиден атам Манаска аш берилгенби деп жазды. Ошондо Манаска аш берилген деп эч качан жазылбаптыр. Ушуга ыраазымын. Сельхозхимиянын действительно плановой деп туруп атам кызматтан кеткенден кийин, бир жерден бошоп кеткенден кийин ошол жерди кайра ортосунан баштап жасады. Үчүнчүдөн бугуйнен жазып чыкты. Бугуйна азыркыча чейин түшкө кирип, түш эмес, өңүнө кирип, ушуга чейин колдоп жүрөт. Төртүнчүдөн Арсланбек деген атабызды, мына келатканда баратканда ушундай окуш, ушул кишини көтөрүп чыкты. Менин атам ошонун баардыгын апамдын колдоосунда жашады. Апам эгер жаман болсо,
атам бұл деңгейге жетпейміз. Апамның арба болсын деп біз әрдайым сыйынабыз, ошол үчүн жашайбыз, ошол үчүн батагып, ошол үчүн орноктуп, сиздердин батаңыздарды алып коебуз деп чыгып моундай атабыз. Биз бул акыркы күндөрдө шаңашып баягындай эмес. Сиздердин батаңыздарды ушундай моундай мал союп, моундай бата алсак, тияктагы кишилер ыраазы болот деп ушундай батасы сурап түшүңүздөр. Сиздерге рахмат. Келип бергениңиздерге. Биз ыраазыбыз. Чоң рахмат. Буюрса ушу менен 10 жылдан кийин, дагы 20 жылдан кийин, дагы 30 жылдан кийин ушул дастархандарды отуруп чакырганда ошол эле жашап отурсун. Кымбаттуу бүгүнкү атамдын коноктору, бүгүнкү алдыда айтып жаткан жана Батсаска деп ушул ертеден нарындын эргесин кубаткан баардык ушу ата тоюңуз кут болсун, сиздерге чоң рахмат. Бар болгула, аман болгула, жакшылык болсун, той эле болуп турсун. Рахмат. Неберелердин атынан алтын ашырайын. Уважаемый дедушка Мухашатай, я вам желаю счастья, крепкого здоровья, успехов, всего наилучшего и удачи. Tabii size 80. yılların genel büyük Muhammed abi 90 yılların Yusuf'a şuna çıkarıp şuna oturan şuna arkadaşlar ушул тосту ушу Мукашкен балдар үчүн деп бир ушундай балдар тарбиялап мынакей 40тан ашык небере чөбөрөсү бар экен. Ушулардын баары мына сакынага толуп турат. Ушуну Кудай кут кылсын. Ушулардын узун өмүрлүү болсун. Атасынын жолун жолдоп ушундай бир кыргызга таанымал уул кыздардан болуп өссүн деп туруп тилек ушу балдардын тоосун бир алып койбойлу. Кандай дейсиз? Ана Мукашекеге өзүнчө тос берет, балдар кармаштырбайт. Мукашекеге аралашам дейт, аралаштырбайт. Урматтуу коноктор, сиздердин атынан мен атама кааларым 80 жашыңыз кут болсун. Жашаңыз уулдар урматын көрүңүз. Бизди көкөлөгөн туулубуз болсун. 80 жашыңыз кут болсун. Jamil, sen bana kaldırıp kalma. Atam, şunday yapma. Şehit atam olup ama gülüm Şehit doğup düştü güldün gülüm Kalkan bir mal gördüm dalgasında Kızcandap gülgün çağın yüzü Eşsizkin sondur aklına kaldı Gönlümde yazdan bul candı Kaydasın kayda gittin kızım olma Kaydasın yürüdün sevgini
Mukaşeke'nin oğulları, nevrelerden öyle. Özünçüle bir tiyatr ekeniz. Örtükünler, gelinleri dağılçı, uğuldardırçı, Kuday ışınımızdan kutkulsun. Annemim oradaki aldıдағы stakanları толтырып koysanızlar, barın karab çıksanızlar jana kızlar. Büyük stakan sözüm var. Şeyin Ayıtbek, bir ürünler de verip koysun. Aramızdan aslında çeşitlerdir. Atalardan darılışın verir. Dolkunun ciğer havaları ucuna gitmiş sanarım Uvara bolup kılçakta Oynasın bolup kıvrışan Bırlaksam neydim Aylarından yazgan salamlar Toy verip kalacaklar Lay 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 Aylarından yazgan salamlar Aylarından yazgan salamlar Yine hurmatlı meymanlar, ana bizden dağı bugünkü saltanatımız özünün sonuna çekilitip, oşonun aldında ona Mukaşeke'nge köp jakşınakay dilekti ayttыңыздар, köp jakşınakay kaalоолорду ayttыңыздар, dileklerini berdiңиздер. Mana biz Mukaşeke'nin köp жақсы жақтарын, білбей жүрген жақтарын, ел білмеген жақтарын да осы жерде тектен шығаруларын айтып өтті. Шын алыстан меймандар да келіп, бұл түсінікті болып қалыпты ғой. Бұл Мұқашекеден қандай адам екенін бұл жерде отырған барлығына ақтау біздің ұлы инсанымыз. Мұқашеке деген уылдарының қадірлі атасы, Мұқашеке деген достарының қадірлі құрылдаштары, Мұқашеке біздің инелердің ағасы, жана осындай атасы. Ошон үчүн ошо бүгүнкү тойдун ээси, бүгүнкү салтанаттын ээси Мұқашекеге ушу жыйынтыктоо Улуу кичи кары жаш барлыгыңарга айланайын. Мен биринчи Кудайга, экинчиси мен ушул акыбалга кичинекей кызматымды, кичинекей аракет турмушундагы көргөн жашоонун бардыгын жогору чагылдырып башкача айтканда ашыгыраак деле мактап ийдиңер. Ушунуңарга мен өмүр бою мындан ары алтын көптү милдеттүүмүн. Рахмат үчүн сиздердин мага жасаган силеңер. Менин турмуш абалымды мен силе өзүмдөн силер жакшы билесиңер. Жүрүш турушундагы бирок кетирген кемчиликтердин жөнүндө айтпаганы кичине кысылдыңарбы, менде деле көп кемчиликтер кеткен. Ошол кемчиликтердин баардыгын мен ушундай түшүнүп калдым, элим журтум, ага туугандарым барысы кечирген экендер. Кудайым өзүңөр дагы ушул адам баласынын негизинен 3 артыкчылыгы бар.
Başkaça aytkanda adamın birincisi sağırdılık, ikincisi ad öğrettük, üçüncüsü benim elden ketken ışançalım, Cenab-ı Hakk'ın bazını geçirip ad öğrettük kılıp maktadыңар. Мұныңыздарға чоң рахмат. Мен өзіме емес, бала ақыран менен бүт сіздердің атыңыздардан ылайын милдеттүүбүз. Менің сіздерге сунушум, тілегім, үмітім, ар күніңердің үйіңерде жақсылық тілегіңер қабыл келсін. Бала ақыранардан Құдайға тауға үшіндай мен көргендей убай көргіле. Үшіні мен сіздерге қалайым. Өміріңер ұзын болсын, ішіңер илгері болсын. Бұл жерде мен бағыр өзгөчө айтып кеткен разычылығым, қошаматқа тарып түсінбеулі. Мынау өзіміздің облыстың, райондың, шаһардың жетекчілеріне мен делемінчалық artık hizmetin жаққан жоқ еді. Адам кетшілік менен шүтіп келіп отырушы. Ошондо эле мына өзгөчө ачык айтканда жаңгыраштын кадыры менен канчалык жерден карап өтүп 800 километр экен. 800 километрден алды ортого бир конуп Бишкекке. Арты таң атышта Тумгатып келип отурат. Мен буларга бала акыран менен Rasımın üşünçalık millettüğümün. Uşunu yeşinizler yanına, anam ben sizlerge tüyelip kağlar dilerim. Uşunun tımağlardan, uşun berekelerden Kuday kaytarmasın, uşunu kutkulsun. Emi tağdırda köp jumuşlar ötkönün, çekiverimin özümürde de uktular. Ben ömrümde turmuşta algандай nerse boladı eken, 15 yaşında жетip kaldım. Ошондон жетирип отурушун күнгө келдим. Эми мунун ортосунда турмушундагы жана чечекелерин көрсөттүлөр. Жана дагы жашып кеттим. Биринчи байчемден 3 уулум байчем кетип, мына бу карымшакты кайнажасы эле. Андан кийинки шекерден 8 баланы болсом 2 кыз кетип калды. Aktıvalar ve şükürüşün, aktıvanın azıkı görüp etkanı bayılmışım. Andan kiyinki ödetemen balıdıkken bir koluktumdan ajraşık ettim. Andan kiyinki nazırkı bayılçımını Uşunu urmak tuğandan men aytayın degemde. Andan kiyinki Kemçilik ele uşul. Mına azırkı bayılçımını 5 yıl yaşamadım. Bizlerde de bir kişileke Turan çıkıp kalında bu kişinin de 7 yaşı oldu. Biroq skrom titretip sizlerge anay targanım yok. Hani kudası yoktur bu. Erten kudası yoktur bulup, tuğandarım bulup, bularda katmaksan benim bulup, bularga 2 toy edeceğiz. Bizi anda privileştirliği böyle 2 toy oldu. Benim 80 yaşım Cumaş. İyi yaşıyorum. Bu artı bayçemin yapı şunlar büyük yok iki yenim çok önemli yüz elimde büyük attı olduktan gelgenden beri Cumaş degen attığını atar biliyorum ben. Ebi Kuday şu Cumaş'a Kuday'dan değil hep sizde gayetlerin sırtını geldim. Yavru kara ingenge kabılganday oldu. Şunday bağlayın. Arjağın bu soğlaksa bu. Ebi Kuday şu birinci balabaklarının yamandığını göstermiş. İkinci şu bayılçemi de Kuday öldürmüş. Bu Varması hizmetlik kılar. Turmuşlar kanday oldu eken, Turgat şimdi. Jana gazıtları joldaşlar aytkanday köp koydukta oldu, aşık etkenlikte oldu, müçüp kalır. Layım içinde jakşılıklarda buluver bile, daha ulatı. Bırakma, bileğimiz kavga ediyor.
Hurmatlı tuğanlar. Meymanlar. Bugünkü bizden küçüktün. Gerek bolsa 99%'in götürgen tanısak biz sizge karşıpız. Ança-munça öyremi Morakil hizmet kıldınız. Kesipteşilik az bolsa köpte görüңүз, köp bolsa azday görüңүz. Çoğ rahmat sizge. Şunu aytıp koyup dedik. Mukaşe'ye rahmat şunçalık seyimizga. Birinciden sizdin 80 yaşınızda 3 yuktasa düşübüzge kirgen emes. Şol başkarıp toy başkarıp yıllardan keyin buyursa şol bugünkü toyumuz aybagында жакшы өттү деп. Эми ошо сиздерге каалоорум менин урматтуу ушул жерде отургандар, ушу баардыгыңыздар ушу Мукашекенин жашына жетип, андан да ашык жашап, ушундай сыйырматтын үстүндө жүрүңүздөр. Мукашекемдин балдарындай болуп, сиздерди тегеректеген оğul кыздарыңар, небере чөбөрлөрүңөр болсун. Мукашекедей болуп, баардыгыңыздар ушинтип той өткөргүлө. Менин сиздерге кааларым ушу. Алар өзү-өзүнө берсең, ийгилер эмес. Бүгүн эмне деп берет? Hurmatlı memurlar, bizge dagı özü geçikken Mukashekenin Cemiyet diyen oğlunun dostu
bir жағынан немесе ұлы аяшын өзегінде өз өскен ұлымыз Құрметті ағайын тұғандар, ақсақалдар, Шәріпбаевич рұқсат алып, бір үлгіріп, ел қалам дегенмен, әкені менің шартым бар әлі, Айникова. Тілімізде ел тапқанда кен деген сөз болады. Анан антар ұсты қанталаша баштайды. Сіздермен сөз сүйранқанда көңіл қойылар дұшылар. Қызматтылық, жақсы ағаштарыңызды, құрдаштарыңызды, балдарыңызды досу ұзатқанға мемлекет қойшы. Бірақ менің шартым шоғы айналышты азыр келіп қалдым, сізден дағы кешірімсіз. Урматты ағайын туғандар, Шәріпбаевич бойынша адресіне мен ойлаймын айттыңыздар адресіңізге, сіздің адресіңіздегі жақсы сөздерге. Мына мен айтып қойышым керек. Сізді біріншіден Жаныбектің досы қатары, екіншіден айылдаш қатары, үшіншіден сіз менен қолғармашып 3 жыл жоғы районда қызматташ болдық. Мына ушул 3 тарауынан тең мен сіз менен бірге жүрдім. Ушул 3 нәрсенің içinde мен сіздің начар жағыңызды көре алған жоқпын. Бирок адамда начар жақ бола берет. Анча-мынчаңыз бар, аманы ел чоочун токтогулдук туугандардын көзүнчө айтпайлы кой. Анан жакшы жагыңызды айтайын. Анткени алдыда көчүп баратат деди. Эми мен ойлоп, кыргыз көчмөдү калып, мейли көчүп баратса алдыдан тосуп, бир чын чай берет экен десем, жок, аксынып туугандар көчүп барат Бишкекке. Анан ушул жерден эми Кудай сактайбер, ал жерде бою сакадай болду, бою саралдын менин агам Жанболот байкен бар эмеспи, Жаңгараш байкен бар эмеспи деп Кудайдан жакшылыгын тилеп, анан өлүп казырге түшүндүмбү деди. Мен түшүндүм дедим дагы. Баягы Кудайдан эми жакшы тилек деп кетип калдым. Мына сиздин уулуңуз ошо жердеги көчтүн алдын тозуп элчиликке кыргыз элин келтирип, анан кайра eski konuşuna kondurup koydu. Bizim aksılık tuğanlar. Buna oşondan beri, oşonda içki işler kızmaktın tüyüşüğü kanday ekenin uşu yerde oturgan buna Baktıgulov degen kurgaşımız oturat. Agişi milisiyanın polkovniki. Uşu kişi düşmek. Yok, generalı geçirip koymuş, bir içinge tüberletip koydum size. Buna ошол түйшүктү мына Жаңгараш байкем кайра тартты десем мен жаңылышпайм. Ушундай баланы тарбиялагансыз. Эми менин досум болсо, досум ким деп сураттайт. Анан мен досум. Анан эми Жаңгараш байкем, Жанболот байкем болсо, ушунчалык айкөл баланы тарбиялагансыз. Балдарыңызға тап кеткенде бақытыңыз қандай жігіт. Шындай сіз адамсыз. Сіз балдарыңыз менен сыйлықтарыңыз керек. Бүгінгі тойды сіздер көрген жоқ болушыңыз керек. Мен де қосымша мынаны келдім. Жақшыра тура деп тұрсаң, ушул қариялар кеңешіне қайрылғым келеді. Айникова, мына Қалдаев башына отырып тұрсыз. Наске Üzerinde Avakirova, Taşbalat Bayke, Beşparmak anan dileceğiz.
Асакем отырат қалбайып кезерде. Ушул айылдағы ынтымақты чакырган сиздерсиздер. Кыргыз элинде айткан карысы бардын ырысы бар деп. Сиздер бар кездер биздин ырысыбыз бар. Анан карысы бардын ырысы бар деп коюп эле биз иштебей койсок, мына менин курдаштарым бул жерде отурат. Анда бизге дагы түйшүктүн көбү моюнга тийди. Ошон үчүн сиздерди жеңилди жерден алып, орнуңузда жүңөрдү колуңардан алып, жеңилдерди жерден ала койгон биз болобуз. Анан эми мен көбүрөөк сүйлөп койдум. 70-тен ашканыңардын баардык тойлорго келем бул адамдар. Анан эми Ташкентке апама ала келген кошумчам бар. Ошону биздин үйлөрдүн артынан bir argımak. Mukaçlar Bombayış'ta ötkön 70 yılında bir miyat kiymeyi vergende kayıpkandan zaten kesinlikle var mı? Anam Bişkek'te yaşak işine karşılık tutamı miyat kiymeyi verdi 90 yılında başlamı. Sizler anlattırın. Mukaçlar Bombayış gelirden jiyinalışta bölüp de koyucularını sevgiyeler zaten çöndüratır. Hele uşakta buna kararsan, buna apamlar altına atavay, ona böyle kasiyetli karıların, ataların atap, anan bizden için atavay, benim apalarım öylelerim oturay. Ben sizlerge bağrınardın altınardın atavaydı, sizlerge adına yenekem degen ırdı aktar verelim. Baskanın yolun bir taşı belege can gitken azaplar kaçıran hayrat gücün asla soğuk elege hayrat gücün asla soğuk elege Ең мықтысы болып, Майрикеева Құрманжан ежелдап тұрды, ұшыға приз. Анам мен айтып атқанда ошол аты шыққан киши тұрып қой ишеген кен ырын естедіңер өзіңіздер. Эмне деген ырдырдағы? Орнуңдарга тұрып қойыңдар, сіз көрбей атабыз. Мойндан балдарына тұрғылат, ұшыға апарып беріп тұрғанға. Тұрсаңыздар? Мойнға тұрып тұрсаңыздар? Жақсы. Андан кейін алым құлақ кеге. Бапақ жасты деген бапақ мен жасқан емеспін дейді. Анда бапақ жас болса да каналары бапақ қойыр. Андан кейінгі жақсы шығып сөз сөйлегендігі үшін елдің бақытын Bundan başka da prizler var. Hep burçta oturan Mukaş Atam'ın ayaşları. Anahtar. Andan keyin daha tınç
Унчукпай отуруп берди дейт, Айша дүйшө болду. Üstölдү жакшы отуруп келип, ары бери басып, өзүнүн үстөлүн аябай сонун келип, жерге бир сыйра ырдап, райондун атынан сүйлөдү, Жантай Бариевичке. Olturçu caniride bayılday, olursak tümü boyup damasın, şaraptan kançan basılbay, şaraptan kançan basılbay. Altın senin değil, oydu bizim ardayım senin. Bakıt Rahman, Bakıt Kalış jürinin председателі oldu okşar. Şol sözgü Mukaşken'in oğullarına versin. Can Bolat, Can gelmiş. Andan keyin Kuda Baziya Ganba Kuda Çavuşka'da Press Park'ın. Kanal. Can Bolat. Kızlar, gelinler, çoğu. Biz bugün Ilgara Üniversitesi'yiz. Yine söz açacakşı, size de tilektim vardır, ben kavul olsun. Jekele uşul atama kalan жакшылыктын баары жекелеп менин атама эмес, өзүнүн атам отурат деп жакта, башкасынын арасы отурат. Айтанын аксакалдар отурат, баарыңыздарга тиешелүү болсун. Биздин анча-мынча атабызга арналган 80 жаштык белебиз бар, ошону тапшырып коелук дагы. Анан ушул тойду биз эми балдар көтөрүп атабыз, анча тура түшүңүздөр. Андан чоңураак билекти сиздер берип атасыздар, тилекти айтып атасыздар, ошол кабыл болсун. Ошон үчүн биз балдар бүгүн сиздерге Barımızda sultanmışız, size bugün tazim ederiz. Çok rahmet sizlerge. Эми урматтуу туугандар, урматтуу достор, урматтуу ушул жерде бизден кийин кичүү индерибиз, карындаштар, балдарыбыз турат. Биз атабыз менен сыйлыктанабыз. Биз менен кошо ушул нардын эли, менин досторум, туугандарым бүт сыйлыктанат. Баардыгыңыздарга тилейбиз, ушу биздикине окшогон атаңыздар болсун, ушул аталарыбызга, апаларыбызга өмүр берсин, элибизде тынчтык болсун. Ушундай жайын дасторкон жакшылыктын ичинде аман эсен жүрөйүн. Атама айтам, разымын деп. Пенерге директор отурганда олтоско кетип баратамыз. Ушул жолду атан чаптырган. Ушул жолду атан чаптырган, ушул жолдон өтө атабыз деп. Себеби ортоско көзүндөрү бияк менен кетет, анан Актала менен кетчү. Атам чаптырган жолду 63-жылы. Ошол жолдон ортосудан тикесинен бөлүп чаптыртыр да, ушуга чейин ыраазымын. Экинчиден атам Манаска аш берилгеми деп жазды. Ошондо
Манаска аш берилген деп ешқашан жазылбаптыр. Ушуга бир ыраазымын. Сельхозхимияны действительно плодород этип туруп атам кызматтан кеткенден кийин, бир жерден бошоп кеткенден кийин ошол жерди кайра ортосунан баштап жасады. Үчүнчүдөн бугуйнен жазып чыкты. Бугуйна азыркыча чейин түшкө кирип, түш эмес, өңүнө кирип ушуга чейин колдоп жүрөт. Төртүнчүдөн Арсланбек деген атабызды мына керек канда баратканда окуш ушул кишини көтөрүп чыкты. Менин атам ошонун баардыгы апамдын колдоосунда жашады. Апам эгер жаман болсо, атам бул деңгээлге жетпей эмес. Апамдын арба колдосун деп биз ар дайым сыйнабыз, ошол үчүн жашайбыз, ошол үчүн баттарып, ошол үчүн орноктуп, сиздердин батаңыздарды алып коет деп чыгып моундай атабыз. Биз бул акыркы күндөрдө шаңашып баягындай эмес. Сиздердин баттарыңыздарды ушундай моундай мал союп, моундай бата алсак, тияктагы кишилер ыраазы болот деп ушундай атабыз. Суроо түшүңүздөр. Сиздерге рахмат. Келип бергениңиздерге. Биз ыраазыбыз. Чоң рахмат. Буюрса ушу менен 10 жылдан кийин, дагы 20 жылдан кийин, дагы 30 жылдан кийин ушул дастархандарды отуруп чакырган ошол эле жашап отурсуз. Кымбаттуу бүгүнкү атамдын коноктору, бүгүнкү алдыда айтып жаткан жана батсаска деп ушул ертеден нарындын жергесин кубаткан баардык ушу ата тоюңуз кут болсун, сиздерге чоң рахмат. Бар болгула, аман болгула, жакшылык болсун, той эле болуп турсун. Рахмат. Неберелердин атынан алтын ишленди. Уважаемый дедушка Мухашатай, я вам желаю счастья, крепкого здоровья, успехов, всего наилучшего и удачи. Tabii size 80. yılın Arkadaşlar, şu tostu, şu Mukashken balдар üçün de şunday balдар tarbiyanı 40'tan aşık nevere çeviresi var ekan. Uşuların barımına sakınaga tolup turат, şunu Kuday kut kılsın, uşuların uzun ömürlü olsun, atasının жолунда ушундай bir Kırgızga tanımal oğul kızlardan olup ösün diye. Hurmatlı konuklar, sizlerden ben atama kalarım, 80 yaşında kut olsun. Yaşanız, oğul kızlar durmadın görünüz. Bizde kokolüğün tuğunuz olsun. 80 yaşında kut olsun. Rahmat. Eksizkin sondur aklına kaldı. Terazdan bul candı. Kaydasın kayda gittin kızım olma. Kaydasın gülümün sevgini. Mukashken oğulları, devrelerden öyle. Özünçüle bir tiyatr ekeniz. Ötkünler, gelinleri dağılçı, uğuldardırçı, Kuday uşunuzdan kut kılsın. Hılkılap poyaz bağlı sarı, Vırırıp öldünce aşkında.
Dolkunun civaları ucuna gitmiş sağları Uvara bulup kılçakta Oynasın bulup kıvrışan Bıraksam neydim kaytara Piyadır açıp çapkında Aylarından yazgan sağlamda Toy verip kalacak Darından keskan sağlamda Darından keskan sağlamda Yine hurmatlı mehmanlar, ana bizden dağı bugünkü saltanatımız sözünün sonuna çekilip, oşonun aldında mına Mukaşa köyünge köp jakşınakay dilekti ayttыңыздар, köp jakşınakay kaalоолорду ayttыңыздар, dileklerini berdiңиздер. Mına biz Mukaşa köyünün köp жақсы жақтарын, білбей жүрген жақтарын, ел білмеген жақтарын да осы жерде тектен шығаруларын айтып өтті. Ушул алыстан меймандар да келіп, бұл түсінікті болып қалыпты ғой. Бұл Мұқашекеден қандай адам екенін, ушул жерде отырған барлығына ақтау біздің ұлы инсанымыз. Мұқашеке деген уылдарының қадірлі атасы, Мұқашеке деген достарының қадірлі құрылдаштары, Мұқашеке біз өңденген инелердің ағасы, жана ошондай атасы. Ошон үчүн ушул бүгүнкү тойдун ээси, бүгүнкү салтанаттын ээси Мұқашекеге ушу жыйынтыктоо Агрет туғандар. Улуу кичи кары жаш барлығыңарға айланайын. Мен биринчи Кудайга, экинчиси мен ушул акыбалга кичинекей кызматымды, кичинекей аракет турмушундагы өткөргөн жашоомдун баардыгын жогору чагылдырып башкача айтканда ашыгыраак деле мактап ийдиңер. Ушуларга мен өмүр бою мындан ары алтын көптүр милдеттүүмүн. Рахмат үчүн сиздердин мага жасаган силеңер. Менин турмуш абалымды мен силе өзүмдөн силе жакшы билесиңер. Жүрүш турушундагы бирок кетирген кемчиликтердин жөнүндө айтпағаны кішіне қысылдыңарбы, менде деле көп кемчиликтер кеткен. Ошол кемчиликтердин барлыгын мен ушундай түшүнүп калдым, элим журтум, ага тууганарым барысы кечирген экендер. Ылайым өзүңөр дагы ушул адам баласынын негизинен 3 артыкчылыгы бар. Башкача айтканда адамдын биринчиси сабырдуулук, экинчиси ад өйрөттүк, үчүнчүсү анткени менден кеткен ошончолук жанагыдайдын баардыгын кечирип ад өйрөттүк кылып мактадыңар. Эми мунуңуздарга чоң рахмат. Мен өзүмөн эмес, бала баккан менен дагы бүт сиздердин атыңыздардан ылайым милдеттүүбүз. Менин сиздерге сунушум, тилегим, үмүтүм, ар кимдердин үйүңөрдө жакшылык тилегиңер кабыл келсин. Бала баккандардан Кудайга тобо ушундай мен көргөндөй убай көргүлө. Ушуну мен сиздерге каалайм. Өмүрүңөр узун болсун, ишиңер илгери болсун. Бул жерде мен баары өзгөчө айтып кеткен ыраазычылыгым кошоматка тарып түшүнбөгүлө. Мына өзүбүздүн облустун, райондун, шаардын жетекчилерине
мен делебенчалык артык кызматын жаккан жок эле. Адамгерчилик менен шүтүп келип отурушат. Ошондой эле мына өзгөчө ачык айтканда жаңгыраштын кадыры менен канчалык жайдан карап өтөт. 800 километр экен. 800 километрден аты ортого бир конуп Бишкекке. Арты таң атышта тумгатып келип отурат. Мен буларга бала бакырам менен ыраазымын, ушунчалык милдеттүүмүн. Ушуну эсиңиздерге алгыла. Анан мен сиздерге түгөлүк каалар тилейм. Ушул ынтымагыңардан, ушул берекеңерден Кудай кайтарбасын. Ушуну куткылсын. Эми тагдырда көп жумуштар өткөнүн чечекебезин өзүңөргө да уктуңар. Мен өмүрүмдө турмушта кандай нерсе болот экен. 15 жашымда жетим калдым. Ошондон жетилип отуруп ушул күнгө келдим. Эми мунун ортосунда турмушумдагы жана чечекебезин көрсөттүңөр. Жана дагы жашып кеттим. Birinci bayılçemden 3 uğrum bayılçem getirip mine bu karımşaktır kaynayacasıyla adan keyinki şekerden 8 balalı olsun 2 kız getirip kaldı. Aktı bala buraya şükür olsun. Aktı onun azıkı görüp etkanı bayılmışım. Adan keyinki ödetümem olurken bir korktumdan ajraşık ettim. Andan keyinki nazır bayılçemden Ушуну урматтуу туугандар мен айтайын дегенде. Андан кийин кемчилиги эле ушул. Мына азыркы байылчам менен 5 жыл жашап атам. Бул жерде дагы бир кичинекей туура чыгып калганда бул кишинин да 50 жашы болчу. Бирок скромность этип сиздерге аны айтарганым жок. Ал эми Куда сүйөктөргө эртең Куда сүйөктөрүм болот, туугандарым болот. Буларды каттаксан менен болобу? Буларга 2 той деп жаздым. Биз анда пригласили менен 2 той болду. Менин 80 жашым, Жумаш 50 жашым. Bu аты байчемин аты Шубакүй экен. Бирок 2 энем, чоң энемде, өз энемде бүгү аттуу болгондуктан келгенден бери Жумаш деген ат менен атап жүрөм. Эми Кудай ушу Жумашка Кудайды кантейин, эми сиздерге айтпаган сөзүңүзгө айтам. Жабылуу кара ингенге кабылгандай болду. Мен ушундай баалайм. Ар жагын бушол аксан. Эми Кудай ушул биринчи бала баккандын жамандыгын көрсөткөсүн. Экинчи ушул байылчеме да Кудай өкүрбөсүн. Бул гармасы бизге чыккыла. Турмуштар кандай болот экен, туура түшүнгүлө. Жана газеттеги жолдоштор айткандай көп көйгүлүктө болду, ашып кеткендикте болду, мүчүп калып. Ылайым ушундай жакшылыктарда боло бергиле, дагы улат. Рахмат, сиздерге сау болуңуздар. Урматтуу туугандар, мен мында бүгүнкү биздин түшүктүн керек болсо 99% өтөлгөн биз сизге карызбыз. Анча мынча бир эми морокил кызмат кылдыңыз, кесиптеш элек. Аз болсо көптөй көрүңүз, көп болсо аздай көрүңүз. Чоң рахмат сизге. Шуну айтып коет элек. Мукашке рахмат ушунчалык сыйыңызга. Биринчиден сиздин 80 жашыңызда 3 уктаса түшүбүзгө кирген эмес, ушул башкарып той башкарып кылардан кийин буюрса ушул бүгүнкү тоюңуз аябагандай жакшы өттү деп. Эми ушу сиздерге каалоорум менин урматтуу ушул жерде отургандар, ушу баардыгыңыздар ушу Мукашекенин жашына жетип, андан да ашык жашап, ушундай сыйырматтын үстүндө жүрүңүздөр. Мукашекемдин
балдарындай olup, sizlerdi tegerektegen oğul kızlarınar, nebere çöğürleriңер bolsun. Mukaşakedey olup, bardığınızlar uşuntep toy ötkөрgüle. Menin sizlerge kaalarım uşu.